Reka nongere mbasuhuze rero mwe mwakoze subscribe kuri Mugabo Real Estate Rwanda, aho muzajya mubona imari zitandukanye. Ahangaha naje kubereka imari y'agatangaza nziza cyane. Murabona neza iki gipangu kiri imbere hano cya block ciment. Tugiye gutangira rero turebera hamwe imari nshaka kubereka. Murabona aho ibi bipangu bigabanira ko ari bibiri, cyo hepfo n'icya ruguru, ukagenda gutya. Iri ni idirishya bafunzemo amatafari, ariko igipangu cyose ni block ciment. Ngira ngo mubona ko ari ku muhanda neza imbere y'ikigo cy'amashuri cya SK uvuye Nyamata mu minota nk'itatu. Uru ni urusengero rwa ADEPR ku bantu bahazi. Uvuye ku karere ni kuri uno muhanda munini ujya ku kibuga cy'indege, ukirenga neza hazwi nko ku Bashinwa, uhita uhingukira hano hantu. Ni igipangu rero cyubatse mu buso 417, hakaba ku muhanda principal ugiye kujyamo kaburimbo yinjira mu kibuga cy'indege cya Bugesera. Kuva hano ujya ku kibuga harimo ibirometero 4, ni hagati y'ibirometero 4. Yes, nibyo. Hanyuma iyi nzu y'ubucuruzi ngira ngo muyibona y'imiryango 2 nayo iri muri iki kibanza, hanyuma ikigakora ku mihanda 2. Murabona uyu muhanda principal munini, mukabona n'undi muhanda umanuka muri quartier. Ngira ngo na quartier nziza cyane ya VIP. Inzu yo ni iyi ngiyi, imiryango 2. Hanyuma dore wa muhanda wa kabiri umanuka muri quartier nguyu. Dore quartier nziza rwose ituwe imeze neza. Aha hantu rero ni na hanini. Reka mbereke aho hagarukira. Hagarukira kuri aka gakuta neza. Nimba mubona udutiyo 2 dusohora amazi mu gipangu, aho harambitse utubuye niho bigarukira kuri aka gafondasiyo k'inzu yo hepfo. Ikibanza kinini cyane, kirimo inzu nini, kandi ahantu heza. Ngira ngo murabibona imbere y'ikigo cy'amashuri neza cya SK n'urusengero rwa ADEPR. Kuva Nyamata ni iminota 3 cyangwa 4, kuko 5 yo ntabwo igeramo. Reka mbereke no mu gikari cy'iyi nzu. No mu gikari cy'iyi nzu murebe ukuntu hameze. Ngira ngo mubona ko ari ikibanza kinini cyane. Ahangaha ubishaka wakubakamo na kadasteri utiriwe usenya amazu na make, hanyuma rwose ikajyamo neza. Ikindi washaka ukanasenya ukiyubakira mu buryo ubyifuza. Ariko iyi y'ubucuruzi yo urabona ko utayikora. Sasa inzu y'ubucuruzi ifite naho kuba. Ngira ngo mubona uyu muryango mo imbere harimo ibyumba 3 ushobora guturamo. Ngira ngo mubona iyi nayo ifite imiryango 2, dore n'indi y'umuryango umwe z'abapangayi. Izi nzu zose ko muzibona harimo abantu bazibamo. Ni ahantu heza, amazi n'umuriro byose ngira ngo murabona ko bihari, kandi ku muhanda. Igihe kaburimbo izaba yakozwe iyi nzu nta kabuza izabisohokera kuri kaburimbo. Ngira ngo murabibona, kandi uyu muhanda barangije no kuwupima. Ngira ngo ku bantu babizi, ujya ku kibuga cy'indege. Umuhanda mugari rwose cyane. Mbabwiye igiciro rero hano miliyoni 16 n'ibiganiro biremera. Murakoze.